baik tu Nelly Bera tahu, रेडियो फीजी बहुत रेडियो फीजी रोज सुनता हूँ. रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन. Nisambulu benaka. Se koe ongo na pagaleleka ni nonda itukutuku e nambungi endindai. Sa may labeti na ipagaro kambito to mandatiko na panlibola ni Register of Political Parties e nakyan na pagadingo ito awawa na isongo-songo pa politiki na Social Democratic Liberal Party. Tukuno Muhammad Sanim na Register of Political Parties nirto sa sotaba keda nangangandre etiko e nakyan na didiba kendo na isongo-songo pa politiki. Sa anding itikitalangan na unibola ni isongo-songo MLA ndu ituturanga may pagalislesi o kati pag-registered officer ni Songo-Songo. Sa pagkaroto sa NIM, merto na sulia na ilabi-labi ni Yabu ni Babulawan ni Songo-Songo pagkatalanga kina na matala ni Vika Boilavo ni Songo-Songo e nambag saoti. E senator pagkatiko na Sodalpa na norto umbose pagkatokay na special general meeting na ikarosa mo kalima ni Singa ni Bula Mayongko. Siya nga ni Raw buwan na ililiw ni mata ni Tu borengge ni Marama me pagkatao na pagkatuliwan ni kaya na may son ve kurnibuli katigi ni pagkatatambo etiko membaleta na mate ang na COVID-19. Gona be kaya daw rakomba ni Marama e nangauna etapota tiwi kinanikuwa na tolo na balningas ni Buli Bobo e na kurnibuli na Valentine Memorial School. Tukuno ba ni Marama ni pagkatuliwan ko enrendre salamuria na sasanga ni mate ni tuwe na kaya na pagkarautaki na Buli binakabir na lubenda kalauray na kaya na siyang ni Somi na non-ribondo-bondo na ni Buli na non rei duru ke na non rei bola e kai ni marautaka na ken rei na ni buli e na non ratu ba rau e na kena te buta na buli e na singa ni mataka ia nei sauni tol na bal ni buli bal ni gas ni buli kamay tabodi ni kuwa e tiko na ono nan rau ono sanga bul na undol na dola e sa sanga tiko na ngau nungo na non da mate ni tu e na kena baluti na lenga e kautamai na be wainganga e so me bakata ka na methamphetamine tukun na ministani tatangumaki ini asuri ratu ni bewe ni mate so era bewaki ena kiana mbuli kina na methamphetamine era tu ena be wal ni mate se pharmacies ena nondo bonua e tukuna ni bagare baki na be kai bagadora na wainga ngongo kandrenre kina ber na bunuai mera raida ni wali ni mate buna laurai ni wainga ngongo ni bagalenga sar bagale buna baka sama kini rei ni tamata era toribaka. Kinang gito, e siya nga nila baka tutulota kina non rabagay tabi na non mata timla bitu e nasotsota ni Skipper Cup. Goe kaya ni malimbale, nirto na siya nga ni tiki ni vida ni matini waboki ni soto-soto ngo. Erto na gayong gito tiko ni sabaka tanga una sotsota ni Skipper Cup pambimbiti ko be kalyo na soko me pakaningan rebi mengito baka lebu salamuriti nga na nona maboa may nasotsota ni Canada Sevens e na tinikatul na bula sa uti. Ratu to mana tingay na ngunong ko na ratu pa raw e nabugo ni sotsota ni Singapore Sevens kana ba durti ko mai na ikatini kinigatini ko ni Singa ni Bula o Kotoba. May dabe kir na bagalele kanino anday tukutuku na kene kuri e rana na sama na stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bagading naka. Hi, I'm Asalika and I'm from Lotoka and I love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM.